Hello mayam kamain taunari mayam adum nungai but mete yamo rakadi nungai te ko chik Manipur da jamna irang akamo kan na tawi se ko mi mayam su wana re late ba su mayam yauna re ko sathina nungai te adum news ke ka di follow tawi ko te de kamu internet ke ka su hajik thinga banina thawoina news natana mi singna YouTube ta daina dum update hapakpa video macha macha thangalakpado adu singkadi uwa phangre ko and aigisu family dum Manipur da su leiba yawbunina moigasu nahangai di adum wari shinaram ko adum WhatsApp ta boy rasu mana pu message tawra asu kholla asu ko but haziti adu su leitre am chatina dum ki ba phawi ko da gedi koi gi ichi su jiri da leibanina dum khangda da dum ki himnungai te ko and khangde yam sathina nungai te video se khalambani ahambada ifsu nam sira nam moi sira ina ko because yam sathina wa khangda basu oide ba ko video se aziki matam sika ina video namaga thangat bado ado ise dum ina dum ngasi se actually ai handa ngasi tanate da ai handa sakjang khra nungai te ba ko school dagi halaga ai nungdin tumba ya de do nungdin hek sanda se ngatang uiru radi hek ta kok ngau bu tawi haiba ado handak na muk kaidawri kok ngau bu tanata ba hek hipubada haugalaaga kok ngawarga ka oba tawba ko adiduna I se hakjang khra nungai ta ba de doctor appointment su lobadu su keno appointment phangdaba handak se emergency de chatning daba aduga gidi aduduna suni danga se school de halaga akoi irai numit ni ko akoi sanagi su maki extra classes leibado adudugi su thilakpa ado ainu pana di ayon dum thilurun haibane ba ko da ithon ta muk thillaga kha kuina ngai bo tandana ainu nu pada mak kadum maku chasi mak chapina si ene ko ado haji ko ma walk ta jaki ko angon su walk chasi haibani do ai buti tandana chattare adu ka dum gai da pham na dum wakan tawrambani da ai sing ha ngamang su isai ku tarambani adum wakan tawi ko khaluraga dum Manipur gi da sa irang mayam to sem sathin nungai ta to aduna dum video macha manam sira khotsira ina ko aduna dum namak pani dum mayam please kai hai akhoi masen nungshina si ko most importantly akhoi masen nungshina ba akhoi masen amata oi ba sem important ni ko because aina dum as an YouTuber am gi oina and dum hai bani ko aina YouTube ai jamna YouTube video yam yenge ba ko khoi mete chinaw mayam gi adu ge tu ka aina kom ai YouTube video jeng adi video jeng jeng nei comment sam pae ba ko comment section si dum chang ba comment section si ka dum uye ba ko si haji ki matang si ga sukjamna atopana khoide jeng jhandana sukjamna khoi mete se war ba si ga khoi mete masen amana ma sidhana ba se lepna de ba ko adum comment da hoi mayam lay ko videos namda mathong hutta ba mathong cha da ba adum lay even a khoisu khangi ko si video se mathong asigi YouTuber se kitang mai video khunam si kitang mathong hutte khotti hai do adum hayo na khoina number do dumaina nambi kano adaina number do khatang nungai ti yeng bada khot padaina but adu kai duga launch up ngangna dana launch up ta comment ina dana khotna na tawbudo nim sathne nungai ta baduni ko because amai tayemo oiraga hajik sukjamna kuina warabasiga amana manushina dabado akogi dwain tabado unity lay tabado ko aduga dum ay nungai taba phawbuni da ko adum khangde ai dum ai su hai ra ko wase dum kai ngang dunu su phajana su khangre henjana dum ngang na leire kai haini kamo comment section da mayam na inabado luckily ai gi video da budi ai negative comments budi phangde ko hoi kitang sarcastic koi ba khot pa yawi but aigi YouTube family sing aigi YouTube aigi viewers mayam budi am satin aina thagat matam kudim thagat chei ko adum hai so hai dum hai ko ki na khoi budi satin appreciate to we na ko because I bu appreciate to we ba to engon da phajana feedback bi rak na engon da phajana comment to bi rak ko dam harawi do atai ki this atai da su atai gi video mayam na jing bi ra su aigi I'm sure aigi viewers jengamaga aigi viewers na atoba mayam meti ate chinaw mayam video jengaga adukumba comment taramgani de chungtha thajade ko but su husover comment tawnari mayam do mi gi video da jengnaraga mi gi video da jenga comment phattaba lonchok tangang na roisi ko phajade haiba kashum kai de ko adu feedback ne na beat be sarcastic way adu dum YouTuber amna blogger amna to dum positively lawdoi ni ko adu feedback ne na but to launch up
ꯐꯤ ꯁꯦꯠꯇꯕꯒꯤ ꯐꯤ ꯁꯦꯠꯀꯅꯤ ꯁꯦꯠꯂꯣꯏ ꯈꯪꯗꯕꯒꯤ ꯂꯣꯟꯆꯣꯛ ꯀꯣꯏꯖꯥꯎꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯐꯖꯗꯦꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯁꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕꯤꯅꯁꯤꯀꯣ so that ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯃꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯆꯕ ꯉꯝꯗꯅꯕꯀꯣ because ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯤꯉꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯂꯥꯛꯆꯗꯣꯏꯅꯣ ꯂꯥꯛꯆꯕꯁꯨ ꯁꯨꯡꯉꯝ ꯉꯝꯃꯣꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗ꯭ꯔꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯤꯅ ꯂꯥꯛꯆꯕꯒꯤ ꯈꯜꯂꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯗꯁꯥꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯗꯁꯥ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯩꯇꯩꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅꯤ ꯕꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕꯔꯥ ꯀꯁꯥꯔꯗ ꯂꯩꯕꯔꯥ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗ ꯂꯩꯕꯔꯥ or any part of India or world ꯀꯣ ꯃꯩꯇꯩꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯂꯩꯕꯤꯅꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯈꯣꯏꯔꯝꯁꯤꯀꯣ ꯀꯤ ꯖꯥꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯪ ꯇꯞꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯋꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯂꯣꯏꯗꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯡꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯌꯥꯡꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯣꯏꯔꯝꯕꯤꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ as upset adum punna unity oina leibinasi so that second person na koida khut thinjilakpa ngamdana haina ko ado haraga mayam video se dum loishanlage matang siga yam satina su wa su ngangre ashoiba yaur dingak piu ko because ai su dum ngangi se dum kitang su nervous su oi ko ngangi se because haji yam satina situations ina suni ko shoi khidra lan khidra ina khalla khalla ga ngang bodo adu dina mayam lan ba yaur dingak piu ko do video se dum loishanlage and thank you so much mayam na egi channel sipu support to bibagi damakta su and mathangi video tumu phangna rasiko mayam bye everyone nungai na layu ko